Pamirsa kewentenan kasus cegut asu ring Kabupaten Karangasem Kantun Ageng. Nanging kewentenan stok var ring Dinas Kesehatan Karangasem rawe mangkin ke kantenang kosong. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama maosang kuentenan stok var sampun kosong daweg panguntat Oktober sanilintang. Ring sajeroning nagingin pabuat var ring Karangasem pai ketandani sampun lunas wantuan majeng provinsi mangdaning wantu ngeruruang vaksin sani kantun wenten ring Kabupaten Tiosan ring Bali. Ring galah ungkuran Karangasem poli wantuan saking Kabupaten Badung antuk seket vial. Kewentenan inucap taler sampun telas ring bulan Oktober sanilintang raris kantos mangkin stok var kantun kosong. Pertama maosang kosong nyane stok inucap kepanggih sangkaning nenten-wenten pasokan vaksin saking pabrik nyane. Anutin kate sane katrime saking pabrik wau ngerauhin bahan baku vaksin. Ketarkayang proses dados vaksin ring pengawit Desember wau sidang ngelintangin proses pembelian. Dan yang wadarang yening wenten kepanggih kasus cegut asu pai ketandane ngaptiang mangde sadurung nyane sampun laksanayang SOP penanganan sekading wajikin tatu cegut asu ngangge sabun miwah toye sani mambah raris kebakte ke puskesmas tur mastikayang hasil uji lab hewan penggigit indik positif rabies napi negatif saking petugas sani mepaiketan. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.